Ole Christmas kan hai to hle maya khovel mun sang sanga Christmas lim taka mangturin in buat saina hanai mupa hetiang ani mek lai hian Israela breaking news lian tak mai haoma Tel Aviv khawpui chu hypersonic ballistic missile mangin bayania chiatna enge moza ta thlen rualin Middle East tho Syria lama breaking news som boka US chuan HTS Leader chu firfiak pola han puana chu han hli sakdon hani German lama po Christmas bazar muna firfiak polte chetna thlenga heta hian thren khatin nunnan chana mi somruk chuang zatin liam hantur bok ani December ni somni pakhat kumsang ni somni pali ania Rainbow Mizo Channel subscriber zongjong te Christmas slim taka mangturin du sakna sang bernen Christmas chibai kanbuk thau chau ani Israel atangin bul hantan phot maiteng Israel sipai ten Houthis rebels ho ten han control sana khopuile han longchol mun thum lai mai chu natakin han baya haibaka hian Houthis rebels ho ten Israel Tel Aviv khawpui bulloka school building nasatakin han bom chiani ti nimin lama khan kanron report towa tichuan yamena Houthis rebels ho te nizan khan hanron chenon lea hei hi sana khopuile an control area mun sang IDF ten bom manga han bei chanlet na ni in khriat ani bok ani kilometer sang hi vel zatain lat Yemen ramchunga tang hian Tel Aviv khawpui lam panin Houthis rebels ho ten missile hanon kap chuka hetianga Houthis ho te hanon chet hun hi nizan tin kan soina Israel taima chuan tukin jing dar thum le minute somli pali vel ani thilmak tak mai chu Houthis ho missile hi IDF ten an muloka lodan cha ka thak chu an tum ngeya masen hlo cham ani Houthis rebels ho te hian ral thuam anei thatial tial nin hriata an missile puak hi tuntuma bo hian an hlemaya mipui van tlang mun pa ka apuana hmuna hian bompuak ngor hian tukverdar thalang te atike dar choi choya he pak le a che velalom Israel civil mi poisoilo mi somparuklain liam hantura liam torjinga hian mei cheno pang kumthum mi po atel ve bok ani tichon hei chau hi chiat na thleng hani lowa missile mangin beinan to kani ti mi puitan hena hriat tirna siren chu kan soita kang khan tukin jing dar thumle minute somli palia khan tiri kania he siren harik nuloka hian pa kaom mitran khat te chu in hum himna shelter lampanin hantlan ngala GI taka sheltera luntum mek lain shelter chungalut ve manlo civil mi poisoilo mi sompali lain liam hantur bokani ti Israel medic tachuan han report ani Houthis ho ten hanron beiber pakom na mun hi Tel Aviv khawpui chimlampang ania Israel capital chu nitolo ma sela Tel Aviv khawpui hi mipui chengan bitna mun ania The Times of Israel chuan Tel Aviv khawpui cheng mipui makta duai tam tak ta chu an khumatranga ron tho chok ngalin in hum himna shelters lampanin hantlan hloma mipui te nasatakin hanchi ayani hati report tranga halandan chuan Tel Aviv khawpui Houthis rebels ho ten missile manga hanbeina hian missile puakin alhliam te ai main he missile puakin angmorawanga thilke them lengvel hian mipuite hliam na sajo kani hantibok cholkar tam tak chung Yemena Houthis rebels ho ten missile manga Israel ram laili lampang han bayawanga zanlai pel nuwa siren hanti rik voini na hani IDF tachuan thuchua han siama Yemena tranga missile hanron ka chua hi lodan cha tum hania masa interception hi maktakin hallo chama missile hi dan cha ani talowa hetianga Israel air defense system te anhlo chamna hi engwange ti zirchian hani donani antibok tichon he thil thlenna hmuna video footage ranga halandan chuan missile puana hmun public park chevela apartment buildinga tukverdar thalang tachu nasatakin halengdar chumchuma hei hi shockwave fanti bompuak ngor awanga chia hani The Guardian chuan report an pek danin Houthis projectile hian chiat na lian tham tak Israel ram chunga athena
Yemena Houthi sau missile Israel school building Tel Aviv khawpui bullok Ramat Gan khawpui chunga school building chu nasatakin hatichia tichuan tuntuma hian Israel air defense system te hlochhamna dang kan muleta hei hi in nei taka Israel air defense system hlochhamna alo thlen tumni na hani antibok Reuters le AFP te chuan Tel Aviv khawpuya tukin jinglampanga chiatna thlenga hian liamtur tam tak anoma heng liamtur jinga atamjok ta hi chu an hliam hi ngai to manilowa mase than khat serious tak tak anomani tin han soibok tichon nikum October ni sari nu tang khan Syria tangin Houthi rebel so te hian Israel lam hoin missile zanhi chuangjat mai hanon kap chuak towa drone za somsari chuangjat mai rontir chua haneto boka heng jinga atam ber ta hi chu Israel air defense system ten lodang chatin han kap tha mase tun naya chiat na Tel Aviv khawpui le ache vela tumni thlengta baka hian hama poin Israel thurwal pui ramdang ten han lodan cha pui chung poin Israel ram chunga tlang hom nuala chung chuan thina hialte athena liam turpo henge mozat anom toni hantibok tichuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Houthi rebel so te hi Iran proxy so Iran in a thlop helpol ho jinga anhunung ber ani ti alosai towa poikhoi tura Iran in a thlop firfiak pol chikrang krang tranpuina tana akut keber Syria asata sarkar paithak ani nule Hezbollah firfiak pol tele Hamas ho telaka Israelin baipui thakna lian tak anei wanga tukjal ani mek nuwa hian Iran thlop firfiak pol chak taka lading hunung ber chu Houthi rebel so te hi ania aman sang tak anpek alangai vedonani tin hasoi chuaka tichon Houthi leader ten ronchang le tin Israel baitu piangin aman sang tak anpedonani ti hinsoi hi kanjirmeka harsa takin chu zirlai chu kanjirmekani ti hi Israel hian inlo hriat kanduni tin hanron tial zui hani Waynet News le The Jerusalem Post ten voinchun lama update anai dan chuan Houthi rebel so thupuang tu yehia gasim sari chuan Yemena kan sipai tele missile force ta chuan Jaffa ramlu muna Israel melma sipai ta chu kan target ania Israel military te hi hypersonic ballistic missile type Palestine true mangin ka hani din hapung jara Israel air defense le interception system te point handang thailawani hati The Jerusalem Post chuan Hethil tlan mun Tel Aviv khawpui chunga hian in thren khat ta chu luangam lo le luatlak lo haum no lawangin tukin jing ma taka khan mi puite mundanga in son chuak anom trawani hantibok chanchin kan buat sailai hian Hethil thleng chungchang le Houthi ho chanlet na Israel top official ten hanlanai rilo ani Middle East lam hanthlir tlang loloila Syria ram chunga po thil thleng dang lam haum chomeka Nimin lama kandon reporta khan US top official ten Syria hantloa hei hi Syria tolchung boina hachua nutranga US in diplomatic mission Syria ramchunga mumal taka hakalpui vai khatna hania tijon Damascus khopuya nimin tlailam panga khan hayat taril halsam HTS Leader tanen in biak na hanaya mai chana in biak na hanai taka chuan HTS Leader Ahmed al-Shara Minglem Abu Mohammed al-Jolani tia hanshred larzok chu hatelve boka Middle East tana US State Department senior diplomat Barbara Leaf chuan hein biakna hian hayat tarir halsam hroitu tahi in biakna tan hanin honglea Syria ramchunga Islamic State ISIS hote chedvele operation nei chu remantidon lawani ti mintiama Syria ramchung rangrang chu ISIS ten hanon dailud lawang ti ansoi boka hei baka hian Iran in a thlop firfiak pol chikrang te habik takin Hezbollah hote rondin tharlena tan Syria hi harem chang to don lawa HTS helpol ten Syria sarkar asatakai hruai han pai thak na chu Syria ramchunga Iran thlop firfiak pol te top nani thlentir ngal na turani ti ansoi boka tichuan US point Ahmed al-Shara HTS Leader Abu Mohammed al-Jolani chu firfiak pola puanga aluman chira aman thaya piang nena
US dollar makta duai somzat mai pek an tiam chu an su tani ti an puang zara live hian hasoi dan chuan US law enforcement le security le intelligence agency zongjong tanhena Abu Muhammad al-Jolani chu aluman chiar hani tolowa ti topani toni ti hi country tirvek toni hatibok chumiom zia chu aluman an chiar han ti topna hian firfiak polan ni tia US sin alo puan tona chu an hlip ta ti na hani US diplomat live hian hasoi zeldan chuan hei hi policy thila kan thutluk na nia HTS nen hian in biak na kan nei zui mek zela US le Syria tana thil thrazok ani don mai baka hebial chunga thil thrazok thlentirna ani thai bai sein Syria sarkar thar din chaudan tur chungchanga po chipchiar takin soi hona hunrei tak chung kan naya masain kom hona le kan soi hona te ti har satu ber chu Jolani luman chungchang hi ani wangin Jolani luman hi ti top mani ngala tichonin biak na tluang takin hakal thaita helpol throi tulu ber Jolani po hian asata sarkar tluk na chu Syria rama Iran thunai na ti top na ni donani ti mintiam bokani hati hein biak na US diplomat tel te hi kanon soilang toa live hi Damascus hian presidential envoy for HTS affair hania tichonama troyom tu US diplomat te hi Roger Curtens le Daniel Rubinstein te hania senior advisor veve hania tichon Syria rural to thartene na in biak na nei tura US in mopur tura harwat tharte hanibok ani US balai te hian Syria HTS roitu tanhena hian Syria hian sarkar kan mudu chu mani ke ding thei kan mudua Syria thenom ram Iraq ang boka khovelin apom pui sarkar tharle anram chunga mania thunai na fam kim nei mi puita thanlal sarkar ngai hi mu kan du ni hanti Damascus lampanga US diplomatic mission masabera hian asataro rel nuaya American khole tuini na nei bota mi pathum te soilan ania chungmi ta chu helpol throi tu te hian anladamani chuan zon chua zalen ngai hantum donani ti antiam bok president an pai thak tak asataro rel nuaya khan US le Syria hian in lai chin na hanai thai tolawa kumsang hile som pania khan Syria US embassy chu khar ania khaminua khan diplomatic relations engma aum tolo ani tichon tuntuma diplomatic mission masabera hian in biak na dokanan kil hona beisaina sang tak chu hanaya mase har sanalian tak mai pakhat auma US thurol pui NATO member poimo tak mai Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan Turkey sarkar chuan engfir fiak poltanen ma tho hona nei kantum lawa beisaina po kan nei lo bok atia Islamic State le PKK te YPG ang chi fir fiak pol ho tu ta chu hunrei lo ta chungin ti chiat an yang tin hasoi chuaka maset chung helpol ta chu US in ISIS ho abeina konga athurol puile akut ketana ahman Syria ramchunga Kurdish militia te hania hemechung changa hian Turkey le HTS roitu tenen hian inbiak na hanei ho halangai mai thaibok ani Recep Tayyip Erdoganan halausai YPG kanwai chhavek donani tia hasoi te hi Kurdistan Workers Party PKK ne na injomna thuk tak nei hania chu US hian remati thai harinom lo ani President Donald Trump po laklu nimasela foreign policy hankal puidana Kurdish sipai te anthurol puina chungchanga hichuan Trump hian angai dan aso son don lo ti achianga a President Trump masa po khan Kurdish force te thop na halo petoa Biden administration ai main Kurdish force te thlawang hawin Turkey sarkar laka hian nek na pressure na jok pek adu hialan ring jok ani HTS helpol ta hi chiang takin hankal zeldan tur hriat alani lo wangin US po hian arukin Syria ramchunga hian hein biakna hian malani ti phaulan hanita asasa sarkar pai thak ani nuloka khan US State Department le the Pentagon ten thuchua hansiam dan chuan Syria ramchunga hian US sipai ISIS ho beitu ta chu sipai sangkhat vel da ani ti anpongjara Asia sin report an pek dan chuan Syria US sipai ta hi
HTS helpol te hian sarkaran paithak nuwa beithut thaina hun remchang tak anaya chuwang chuan Syria ram chunga US sipai te thuam chakna turin US hian sipai tam tak athon lubel niin ahriata in biakna neina hian US sipai sang nivel Syria ram chunga anom mekaniti US diplomat te hian an soya hei hi the Pentagon in amhmaloka apon zat ai khan aletin hatamzoka US Defense Department thupong tu chuan sipai hantam na chan hi tun hnaya dalu belan ni tin hasoi fia bok hetianga US in sipai dalu bel na chan hi Kurdish force te venghim turle hanthawang ho turin US malak na neina hriatani tin The Guardian chuan han report bok ngani engponi sela US thurol pui Kurdish force le anmani thlop tu chungchanga hian HTS nena hanin biak na har satna lian ber chu ani chodona asata sarkar paithakani nuwa khan Damascus khopuya HTS helpol te hanluta thunai na hanlata tichon kham nuwa khan Turkey sipai tele athlop Syria sipai timaila Syrian militia ho ta chuan Kurdish ho station le an position te an beizui hane mase US chuan US le Syrian Defense Force tenen in rem na kan siamanga Kurdish force tatan Syria ram chunga hian harsat na hatheng turani lo hanti malam hun thlirna thui tak kan naya Turkey ramria Kurdish kulpui chevela in kanale in dona chu ti top ngal kan phuta ISIS honena kanin beina mai baka firfiak pol mundangami tenena kanin beina po Kurdish force le athlop tu tahi kan thurwal pui poimo tak ania HTS kai khroina hnuaya Syria hian sarkar lailok din ani chuan US recognition US sin hapom puina pek thei ani dona mase Kurdish sipaitanen hian in rem na hanai theina turin an panhin kara hian in biak na anai phot hi angayani tin han phuta hei hi ti hlotlin ani don ti live hian apong zarbok heti role hian January ni somnia US President Thar Donald Trump laklu ani dona Atram masa khan Kurdish force tahi US sipai ta thop na lopek tir to masala Syria ram chunga US sipai te hanom zuizel hi dulona lian tak anaya Oval Office kakirle dona engwanginge US chu Syria kanom rengang tin zona anaya Atram masa kumsang ni sompakwa khan Donald Trump chuan US sipai Syria ta chu chuatir turin thupek alo chuatowa hei hi the Pentagon le Washington Security Establishment ten nasatakin handau dala mase order hi achuata tho ani engponi sala ajesin report an pekdan chuan Biden administration noya in biakna le malakna sang tam tak nei ania mase henga hian in ngana tak takatan anin biak puite hian an mangam che lawa achan chu Oval Office lo tur mithar hanom dona wangin chuhun chu in biaknan nei pui Hamas helpol tele Hezbollah tepon an ngak niin ahriata nimin tlailam panga Syria in biakna po hian HTS khroitu ta hian thutop chu anla soidu lo niin ahriata ni antibok ani hetiang ani meklai hian German lampanga Christmas lom turin in buat saina akal chomeka Christmas market anti han bazar na hmuna firfiak polte hanchea chiatna lian tham tak mai hatlenga voin lama AFP in report anpek dan chuan German khochak lampang magdebak tauna Christmas marketa BMW car dum chu aron tlan luta tichon he bazar hmuna mipuyom tachu ron suphai mi in town hall lam hoin chak takin meter jalivel zat chu aron tlan lut man ani AFP lampang chuan thilthlan dan hi uluk takin chui chunjom zelania tundin hmuna chuan mi somrukatanga somriat velin hliaman tura heng hliam tur zinga mi som panga tachu andin mun athalo hlea hospital lama enkol nima sela din mun khir taka handing meka anjinga mi panhi tachuan amhuna nunna anchanani anti German media tenhena emergency workers ten hansoidan chuan bazara hian leya thisen te abone noya emergency worker te hanwathen hian bazar mun leichara te tranpui ngai hiamtur tam tak chu anlolet phengphunga mangang le natur hau thom ri te hriat tur tam tak awm boka thisen bone noi kara tranpui na kan thoka
mase muna hian mi pahnin nunna anchan manani anti hetianga Christmas bazar big muna kar chak taka khalut tu hi man ngalania ama hi Saudi Arabia lampang mi talep hania kumsamnga mi niin medical doctor hanibok kumsang hi parukatang khan Germania akhosatran toa doctor na hi a practice dok ranga German media than khat chuan misual hian social media a post to ta chu antar langa chuta chuan Islam sakho soisel na te adu lawani ti asoi langa Germania hian Islam sakho juitu te chak na le kan hlom na ta chu ti lan ani don ani tia vaukhana thujia alo ti chua to ta chu phaulan hani bok ani ti chuan hai hian Middle East sa boina sang tanen in zom na hanai ani ti German police ta chuan soin firfia ka chet na le firfiak poltanen he boina hian in zom na hanai ani antibok he poi khoi tu hian akar hi chak taka hakhalain banglian takmai hasuta wangin akar hi hachia karpona ama hitla chuakin leya chalhei theiloin hamuranga heiwang hian police ta hian rang takin anman zui ani German media ta chuan police ten anman lai hian hei hi jihad tin dona thiang hlimani tin asoi chuakani antibok hei baka hian kararon man hi ama karnelowin kar hona tanga a ho chua ania achet dan hi firfiak taka chet nale firfiak poltanen in zomna lonei to thinin ashriata masetun din muna chuan Islamist firfiak poltanena in zomna anlo nei to ngai thrinani ti nem ngena tur thil engma mu chua halani lawani antibok German Christmas bazara thil thleng hi raplak tak ania bazar vela hian liam tur te antlu pheng phunga thren khat an aurei roi boka nunna chana num baka mi somriat vel jatin liam hantor boka wangin khovel media te munlua lian tu ber jingami hani meka magdeba ka local newspaper zeitung chuan police ten operation hanai chunjom mek zela ama hian thurol puyanai rin hania khawpui chungte dapani meka bazar mun jongjong po kharvekani tin han report bok ole khati jong kha tuntumatana report kan buat sai thaite nile phot sela kan video thlir tu le ngai thatu jongjong te lodamula loinen kol thaula Christmas zolama Rainbow Mizo Channel hian chanchin thardang nen dam takin kanin tongle thaudon nia